Welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kedatangan kita Miss Universe Indonesia 2022, Putri Indonesia 2022, all the way from Bali. Ini dia Laksmi Syaridani. Akhirnya pulang ke Indonesia ya. Akhirnya, I made it guys. Setelah acara Miss Universe, dia kayaknya nggak pulang-pulang tuh. Saya berapa lama tuh? Saya sebulan ya? Sebulan di New York. Ya ampun, kayak betah banget di New York, kayak nggak mau pulang sebenarnya ya. I love New York, tapi emang ada job sih di sana waktu itu. Oh wow, job apa? New York Fashion Week. Oh yes, that's why you cannot come to my wedding, right? I'm so sorry. It's okay, that's more important. Because I feel bad. I miss so many of friends' wedding gitu. Oh really? Ya kan 8 tahun di luar negeri. And then 1 year sibuk Miss Universe and Putri Indonesia. Jadi I miss out a lot. Tapi this year I'll try to make more time for friends and family. Amen. Mungkin lebih make your time for yourself. So maybe you gotta get somebody. Yeah, maybe jadi, you can come to my wedding. Exactly. I don't know when. Ya udah, kan abis ini boleh cari pacar. Jadi kalau selama menjadi seorang putri itu nggak boleh punya pacar kan? Boleh sih, boleh aja. Cuma I choose to focus on work. Oh wow, focus on work. Okay, talking about focus, who are you before Putri Indonesia? Oh, I thought you never asked. So before Putri ya? Ya gadis Ubud, Bali girl yang 8 tahun di luar negeri. I studied in Australia, in Melbourne selama 4 tahun. Karena my mom itu dari Melbourne, so after high school I studied there. I did my diploma, terus fashion design, and then my dream was to study in Paris, fashion design. Cuma setelah 2 tahun fashion design itu, I feel like I don't think I want to be a designer. Karena I think my passion is more in business, working with people. Jadi I decided to study fashion business. So I applied di sekolah di Florence, Italy. Namanya Polimoda. I got in and I moved to Italy. I was there for 4 years. Ya, lama ya. Wow, lama ya. Tapi kan maksudnya berarti you did the fashion design before in Paris dong? No, I did the fashion design in Melbourne. Oh, okay, nice. 2 tahun. Setelah itu mimpinya mau sekolah di Paris. Tapi waktu itu during the Charlie Hebdo terrorist period. Jadi sedikit serem. So my mom said, I don't think you should go to Paris. Okay. And then I was like, look, you can't stop me. Jadi nyari alternatif di Italy dan ketemunya Polimoda, and it looks like an amazing school. Itu sekolahnya it's owned by Salvatore Ferragamo. Oh wow. Yeah, well he basically owns the whole Florence. And then guru-gurunya juga dari the fashion industry. Jadi mereka semua professional banget. Laksmi ngerasa I learned so much dari experience mereka bekerja di fashion industry. I'm just so lucky, so grateful to have all these amazing opportunities. Jadi kalau misalnya sekolah di Italia itu kan harus bisa bahasa Italia gak sih, atau bahasa Inggris juga ada? Enggak, ini course-nya semua bahasa Inggris, dan bahkan Laksmi pindah ke Italia tanpa bisa sama sekali bahasa Italia. Oh wow. So when I move nggak bisa sama sekali. Is it hard in Italy when you cannot speak? Di sana. Sebenarnya mereka bisa ya sedikit bahasa Inggris karena Florence itu kan termasuk kota yang sangat turisti. Tapi they prefer not to. And untuk kita berintegrasi ke masyarakat di sana itu kita harus benar-benar ngerti bahasa Italia. Bisa lah sedikit-sedikit gitu. So I think it's so important. Semua yang mau kuliah di Italia, you should at least know the basic of Italian. Yeah, have you ever dated Italiano? Yeah. 7 years. Oh wow, 7 years. Oh, I like it. How's the experience with Italiano, or like maybe in Melbourne? Is Australian and Italian is kind of different? Karena jauh dari ujung ke ujung. Interesting ya, karena kalau di Italia itu a lot of Italian guys are known as mamone, mom's boy. Oh, mamone. So they love their mom pokoknya. Agak sedikit ya, manja gitu. Need a lot of love and attention, but of course like
nggak bisa disamain one guy from another. It's just beda aja sama dating Asian gitu ya, beda banget. Oh, so have you ever date Asian guy? Yeah. Oh, so after you experience the guy, Asian guy, or like, you know what, Indonesian food or Chinese So food? many exes lah. Oh, wow. Just kidding, just kidding. Indonesian food or like Italiano or like Western food, Australian food? My favorite? Yeah. Which one? Gak bisa dong, gak bisa milih. Gak bisa milih ya, semuanya endul ya? Oh, semua enak? Iya kan? Oke. Boleh gak kita fokus lagi? Aduh, jadi seru deh kalau ngomongin begini deh, malah deh. I cannot eat Italian food every day. You cannot eat I cannot eat Indonesian food every day juga. Suka bosenan gitu. Oh gitu. Jadi kenapa kita jadi ngarung gitu? We're talking about food ya, not people. I'm very loyal, to be honest. I love Indonesian food. Number one dah pokoknya. Oh gitu dah. Gitu you nah. like Indonesian food, but you like the Western guy. I think we cannot be serious ya. Laksmi, you're still Putri Indonesia. Be serious, be serious. Okay. Not when this comes out. Okay. Right? So it's okay. Let's show my true self. Oh wow. So what is your true self? I'm very easygoing. Can you tell? Very easygoing lah. I can get along with people. I like to joke, have fun. Okay. Tapi gimana tuh, you like to joke, you like to have fun, tiba-tiba disuruh di Putri Indonesia yang duduk harus begini, tegak gitu ya kan, tangan juga harus begini, you know, rambut harus miringin ke samping, terus berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Inggris baik dan benar, gimana tuh? Pressure. Tapi juga ingin belajar. Karena I wanna be a good, elegant Indonesian lady juga. Setelah lo belajar selama 1 tahun, setelah ini, are you gonna choose your true self again, or like the part yang sudah lo pelajarin di Putri Indonesia? I think my true self itu nggak bisa diambil dari Laksmi ya. My bubbly, fun personality itu nggak bisa diambil, tapi I also have a side where I'm very serious and very elegant. And itu emang belajarnya secara physical dari Putri, tapi I've also had always that side of me di dalam juga. Dari growing up in Bali, from my parents, from my family. If you see my sister juga, dia very elegant. Oh wow. But you know what she said when I told her that I'm joining Putri Indonesia? She was like, kamu mau join Putri Indonesia? Bahasa Indonesia aja nggak bisa? Itu menarik banget deh. Jadi pertama kali, what makes you think to join Putri Indonesia? Because a lot of people don't believe in me, so I just want to prove people wrong. Wow! And I said to everyone, like, look, I'm gonna win. I'm gonna prove you all wrong, gitu. Okay. This is very interesting. And also, I want to prove to myself, you know, karena I feel like I was so sporty, so not feminine, and I just wanna challenge myself, do something different setelah graduate dari Italy itu. But also because of the COVID pandemic, melihat situasi di Ubud, so quiet, I just want to bring something good for Bali. Because I believe that I could also contribute to Bali in a big way. Nggak tahu ya, it was just a feeling. It was just a strong feeling gitu. Oh wow, apa mungkin dari mbak kamu itu yang apa? Mbaknya dari kecil loh bilang, Laksmi nanti bakalan jadi Putri Indonesia. Soalnya setiap ada di koran, setiap ada Putri Indonesia di koran itu, she always say like, oh you're just as pretty, one day that's gonna be you, gitu. Every single year. Wow. I think. Wow. Kita ketemu mboknya deh, Say. Bisa baca ya mboknya ya, gimana sih? Mungkin waktu kecil. Hah? Oh wow. Waktu kecil mimpi di tiga besar. Sering dibilang di koran nanti sama mbok di rumah kalau mungkin nanti jadi Putri Indonesia. Ih, mau dong ketemu mboknya. Mboknya hebat sih. And my friend juga bilang, oh Laksmi belum pernah loh ada putri dari Bali, dari Ubud gitu. Jadi I feel like merasa sebuah responsibility for me to at least try. Yeah. And how do you feel? Ternyata lo adalah
satu-satunya putri dari Bali yang akhirnya memenangkan Putri Indonesia? I mean, privilege. It's a privilege for me. Ya, bisa membanggakan nama Bali, mengharumkan nama Bali lah. For me, it's as simple as that. Terharu sih, karena at one point waktu Laksmi itu ngerasa down pas karantina, I remind myself kenapa I was there, and that's for everyone in Bali. Apalagi waktu itu masa COVID pandemic itu benar-benar sedih ya di Bali. Hit everyone, like especially in Bali. Sepi banget. Bahkan every time I talk about the pandemic and how it affects Bali to everyone, I start like getting so emotional. Yeah, So I've been there. I just feel so blessed, so lucky and privileged bisa. Tapi sekarang happy mengharumkan dong, nama Bali sudah kembali lagi dah. Iya. Ya, makin kaya raya gitu dah Bali. Lagi, Bangkit Mbak. lagi dari Seminyak ke Ubud 3 jam gitu dah. Aduh jadi macet gitu dah. Sampai ketinggalan pesawat. Seriusan. Iya, macet banget. Please, can we fix Bali? Can we fix Ubud? Jangan hanya kita bawa turis lagi yang banyak, tapi struktur Bali juga harus dibenerin. Planning for more sustainable tourism and better management and infrastructure. Kalau misalnya Laksmi diberikan kesempatan untuk membantu infrastruktur Bali, one thing yang you gonna do apa? I have so many ideas, tapi one thing I'm gonna do itu of course fokus di Ubud, karena that's where I'm from. Dari dulu, I've always said to many people, apalagi karena pengalaman tinggal di Italia itu, Laksmi melihat similarities between Ubud and for example di Florence. Yang di Florence itu kotanya kan historical center, ada namanya historical center. Di sana itu jalannya kecil kan, you know, right? Jalannya kecil, kalau dibuka buat siapapun itu bakal create chaos for the traffic. And I think Ubud juga jalannya kecil, dan city centernya itu yang historic harus di-preserve. So I believe that we need to create some regulations to allow certain types of vehicles in, or to not allow certain types of vehicle in. Jadi creating like a limited traffic zone gitu. Ada jam-jamnya di mana mobil bisa masuk, ada jam-jamnya, atau ada jenis mobil, atau if you're a resident there, then you can go in. Pokoknya just rules to limit the traffic in that zone, in that special zone of Ubud. Tapi gimana kan dari Ubud banyak hotel juga, susah kan? Ya makanya kita perlu banyak brainstorming ya, banyak brainstorming and planning of course. Oh wow. But it's possible. It is possible. Harusnya possible kan. Orang luar aja sudah memberlakukan itu. Iya, apalagi di Florence City Centernya juga banyak Airbnb, banyak restoran. Kalau kita nggak bisa masuk pakai mobil ya, we have to walk. And I want to promote walking too. Kalau di Ubud, Laksmi kemana-mana jalan kaki loh. Oh wow. Iya, karena deket. Karena maybe you live in the center, or I live in the center. Jadi tahu dah kemana-mana gitu ya. Kalau naik motor enggak? Enggak. Enggak bisa, takut. Enggak bisa, takut gitu ya. Dulu mungkin bisa ya. Oke, ini juga terus kita ada pertanyaan ya yang sudah kita kumpulkan dari beberapa pageant lovers. Walala. Nyanyi susah-susah guys. Iya dong, dengan campaign kamu, apa sih yang mendasari Laksmi for Literacy and #CoolPeopleRead? Do you have time? Because it's a long story. Should we put it in? Yeah. Aduh, nggak jadi panjang. Enggak apa-apa. Pokoknya itu kalau a simple explanation itu dasarnya kan Laksmi growing up, my mom itu founder Ubud Writers and Readers Festival dan selalu dibacain buku, selalu baca buku. Jadi melihat Indonesia yang kurang membaca itu, iya sih, sebuah trigger untuk to motivate me to promote literacy in Indonesia. And apalagi selama menjadi mahasiswa di luar negeri selama 8 tahun itu jarang banget nemuin buku yang ditulis oleh orang Indonesia di luar. I feel like with all my research about the importance of literacy, there needs to be someone that highlights this advocacy.
And I thought with everything, with all my experience too, I was the perfect person to talk about books and literacy. Jadi, we created the hashtag Laksmi for Literacy untuk mempromosikan literasi di Indonesia. Jadi setelah Putri selesai, apa yang akan kamu lakukan? Apakah tetap akan dilanjutkan advokasinya? Iya, pastinya. Karena ini adalah advokasi yang bukan cuma dibikin-bikin untuk Putri Indonesia. Ini benar-benar Laksmi jalanin dari dulu. Oh. And ya, Laksmi akan selalu terlibat dengan Ubud Writers and Readers Festival. Setelah Putri Indonesia ada acara storytelling. I just met the Irish Embassy. We're gonna do a storytelling during Bloomsday, the Irish Independence Day. Oh, wow. And ya, semoga banyak juga acara-acara lainnya. Amin. And also the hashtag Cool People Read itu was inspired by seeing all the people reading in New York. Di subway, orang baca buku, nunggu masuk Apple Store, ada yang baca buku. I think they're cool. So, let's make reading cool. Oh wow. Tapi selama tinggal di Bali, kamu nggak pernah lihat orang-orang kayak gitu yang kayak baca buku? Banyak dong ya. Kalau di Bali tuh kayak mereka ya, orang Balinya belum. Tapi orang luarnya kebanyakan. Orang luarnya ya pasti di kafe baca buku. Orang Indonesia kalau banyak orang sih. Balinya beberapa sih. Mungkin yang kerja di festival ya. Tapi mungkin kebanyakan juga di Indonesia novel-novel. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa novel kan? itu juga penting. Banyak nilai-nilai yang bagus di novel itu. Oh, iya kan? Gitu. Seru ya. Gue juga kayak sekarang kalau mau baca juga sejujurnya gara-gara ada sosial media jadi males gitu ya. Jadi pengennya baca cuman pendek-pendek aja, nggak mau terlalu panjang gitu. Kalau udah kepanjangan ngantuk, say. Dan apa? Ya tapi bagus mungkin like sebelum tidur baca buku sedikit biar gampang tidurnya juga. Karena social media dan our phones juga bikin kita susah tidur kan. Iya sih. So, mungkin baca buku sebelum tidur, atau for me, I like to read in the plane. Beda ya, Say. Makanya untung gue nikah sama orang bule, Say. Ntar anak gue mungkin lebih suka baca, Say. Itu buku-buku juga laki gue yang baca, Say, bukan gue. Penting sih, tapi... Tapi, is your dad love to read book? My dad loves to read books. Okay. My mom and my dad punya dua library sendiri, masing-masing. My dad is so proud. He's like, check out my library. My dad has a PhD in Hindu philosophy, so he loves to read. Dua-duanya suka baca. Dan my dad orang Bali loh. Yeah, I know. My dad orang Bali, he speaks 5 languages, so wow. I get inspired not just from my mom, tapi juga of course my dad. So, what languages that you can speak? Is it like the same like your dad? Indonesian, Balinese, English itu growing up sudah kayak gitu. I studied French in high school. That's why it was easy for me to learn Italian. And then of course Italian karena tinggal di Italia. Ya ngerti bahasa Spanish sedikit-sedikit. Tried learning Japanese. Wow. Gue selalu amazed sama orang-orang tuh yang kayak belajar bahasa dan bisa gitu. Gue kayak amazed nih. Suka banget, udah dari kecil suka. Mungkin kamu harus belajar lebih ngondek lagi deh. Iya, gimana bahasa sih? Bahasa ngondek ya. Tapi orang udah banyak bilang loh, Laksmi agak ngondek loh katanya. Apalagi menuju MU Anda ngondek gitu. Apa? Hempaskan ya. Hempaskan semua itu. Hempaskan semua itu. Maybe it's your influence, I don't know. Oke, akhirnya Laksmi menang nih menjadi Putri Indonesia, terus menuju ke MU. Iya. Berapa lama preparationnya? Preparationnya yang betul-betul fokus itu cuma 3 bulan sih. Terus gimana? With all my schedule, hecticness, activities, ya 3 bulan. Dan itu, for me, that was a very short preparation. You wish to have longer I or wish more? to have more time. Yes, absolutely. Tapi gimana akhirnya kayak Putri Ubud ini bisa sampai ke ajang internasional gitu dah? Iya, oh my God, can you believe it? Ya dah. Ya, pokoknya I'm just so grateful sama my team, ketemu teman-teman, orang-orang yang baik yang very supportive of me, and to anyone that is going to any competition internationally or nationally, gak mungkin kalian bisa melakukan itu sendiri. Kunci kemenangan itu adalah dari
tim kalian, people behind the scenes. So, ya hektik, tapi kangen juga waktu-waktu yang crazy itu. And I miss everyone who was always there for me 24/7. Oke, jadi penasaran deh gue di saat MU di Miss Universe itu pas lagi ada sesi Q&A itu kan udah nggak ada videonya kan, kita nggak bisa lihat kan. Oh, deep interview gitu. Deep interview itu, what happened? Bye. Thank you.